Kuma ripoti ya gikuo gya Kipyegon Kenei kuboka hwaini wa ira, maabitha a ruhonge rwa uthuthuria marekinyirie muciĩ gwake orio na umuthi matinda mihang'o-ini ya guthimura thimo ya no kana niki kiracungiriirie gikuo kia abitha uyu uria urarutaga wira wabici-ini ya munini wa mutongoria wa bururi William Ruto. Kenei ni umwe gatagati ka maabitha atandatu a AP aria mari wira wabici-ini ya munini wa mutongoria wa bururi hindi ya icera ria uria wari minista wa mathako Rashid Cheza hamwe na andu angi eri aria riu makoretwo magithuthurio iguru rigie kandarathi ya maigirira ya shiringi bilioni 39. Kama pia kawadanganya. Gatagati ka aria maramoi ni Peter Amunga, muikariri giti wa gikundi kia nyumba 10 itura-ini riri, agitariria ati Kenei arari mundu wendete thayo. Kenei is one of us, we know him. He moved in here in August, somewhere around August last year, 2019. And he's been very jovial with us. He plays with the kids. Ripoti ya gikuo giake ikihahura aige itura-ini riri, kuna gutire mundu urekuagira undu toyu no uhanike amu micii miingi itura-ini riri ikoragwo iragiritwo mathaa mothe. Alafu jambo lingine natushtua ni kwamba such a thing took place in our midst here, but we didn't hear anything. Hatukusikia hiyo sauti ya bunduki. Kenei ondirwo ria mwisho muthi wa keri na thutha ucio mwiri wake uracoka kuoneka muthenya wa ira uri na nguraro cia rithathi. And according to the house girl who cleans around here, she says he leaves his clothes out for them to be cleaned and washed. But kini unapata kwamba hiyo siku tangu Tuesday, Wednesday na hiyo jana ambayo ilikuwa Thursday, nguo zake hajatoa nje kuoshwa na star ya stima yake alikuwa pia hajazima. Muciĩ kwa aciari yake itura-ini ria Chemasis wadi-ini ya Solai kaunti ya Naikuru, arata ona andu a nyumba ya Kenei ni mambiriirie gucamania magicakaya gikuo giki kia hinahi. Chesang uria ni ithe hamwe na muru wa nyina magitariria uria maramukirire ripoti ino ya kimako. Sisi hatukujua chochote kwa sababu huyu hakukuwa na lalamiko lolote. Alikuwa na afya nzuri, kazi alikuwa anapenda. Hii kitu tulipata habari jana kutoka vyombo vya habari ambavyo ilitustua sana. Maramugweta ta mundu uranyitiriire family no na njira ya mwanya makienda uthuthurie baraginyo utafanio kumenya mwana wao arakwire na njira iriku. Tunahisi ya kwamba kuna pengo kubwa sana haswa kwa vijana wa area hii yetu ambaye tulikuwa tunatategemea kama viongozi ya kesho. Amwe magitigwo kuhariria mashaka ya muciĩ na wangi ni megwikinyetie nyumba-ini ya kuiga miri ya Chiromo kuria mwiri wa Kenei wigitwo ona gutuika matinetikirio kuona mwiri. Kenei arari umwe gatagati ka aira aria maratanyitwo kwandikithia ndumiriri na ruhonge rwa DCI iguru rigie icera ria Cheza wabici-ini ya munini wa mutongoria wa bururi. Ripoti iria tanakorwo andikithia mbere ya gikuo giake no ona kuhanoro uguo uthuthuria wa gikuo giake ugukorwo ugitigithukanio na cira uria ugumeire Cheza ona gutuika kuri na ciuria nyingi kuri aja cia kana Kenei ni kuragwo kana ni kwiyuraga areyuragire. Handu-ini ha Kameme TV, Titagwo Ngina wa Waduro.